lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC hi haxa twi kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. There were 12 people in the building. 6 have died. 2 are still trapped and the rescue technicians are still busy conducting those rescue operations. Ntsevu wa vanhu va lova eka mhangu yo kodloka ka muako eOmonde, dzongeni wa Joni. Nyimpi ya suke hi matimba exikarhi ka Amerika, Israel ehenhla ka Iran. Paka hina ntsako ku tlhela ka mahungu ya Xitsonga ka SABC2 ya haxa le ka channel ya mahungu ya SABC le haye eka vaxi bya DTT na eka app ya SABC Plus. Riperile hi sungula hi mahungu ya sweswi. Ntsevu wa vanhu va lovile eka mhangu yo hodloka ka muako eOmonde, dzongeni wa Joni. Enkarhini wa sweswi va xilamulela mhangu va karhi ku phalala lava nga vaviseka. Muako lowu nga le ku hodlekeni kumbe lowu nga hodleka wu le tindhawini ta tifeme ta le Omonde. Ku veka leswaku van'wana vanhu va ha seleteriwile hi masalela muako lowu nga hodleka. Munhu un'we u kote ku humesiwa ehansi ka masalela naswona u yisiwe exibedhlele. Nhlayo lava nga lova ku fikela sweswi i ntsevu. Va xilamulela mhangu wa masipala wa Joni va kwale mhangu yi nga humelela kona eOmonde. There were 12 people in the building. 6 have died. 2 are still trapped and the rescue technicians are still busy conducting those rescue operations. And 1 person has been rescued. The 3 we have not located. At this moment we do not have any information pertaining to the cause of the incident. Assessments will be conducted as soon as everyone has been accounted for. Nyimpi ya suke hi matimba eMiddle East. Iran ri karhi ku tlherisela endzhaku ko hlaseriwa hi Amerika na Israel emaheleni ya vhiki. Loko karhi ku va kumbe ku na mpfula ya tibombe entsindzi wa Iran, Tehran, Iran na rona hi le tlhelo ri karhi ku hlasela matiko yo fana na Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates lama nga na vuxaka na Amerika. Mpfumawulo ehenhla ka ntsinda Tehran, miseve ya matlhari ya kavanyetiwa eka xibakabaka xa matiko ya rigiyagiya ra Middle East. Tinhlengeletano ta xihatla kusuka eMoscow ku fika eParis. Leswi swi nga va ku sungula ka minhlaselo wa Amerika na Israel ehenhleni ka murhangeri wa Iran Ali Khamenei se swi hundzuke nyimpi leyi nga funengeta matiko yo hlaya. President wa Amerika Donald Trump u ri minhlaselo leyi yi ta emahlweni ku fikela loko swikongomelo swa vona swi enetisiwile. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved, even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, there will likely be more. Washington va ri minhlaselo leyi i ku sivela Iran ku va ri aka matlhari ya muxaka wa nuclear. Kambe Tehran va ri lawa ko va mani ya ntswatsi. Nhloko ya mavuthu ya Iran Ali Rajani u tsale eka swiyenge swa mabulu leswaku a ku na makungu ya ku kanerisana na nala Amerika. Iran has been always open to diplomacy. What we are doing is in fact an act of self-defense and retaliation to the American aggression against us. France va ri ku jamelana loku a ku fanele ku ve xiphemu xa mikanerisano eka nhlangano wa matiko ya misava United Nations ku nge se va ni minhlaselo. L'intervention décidée Ndlela yi ri yoxe ya ku tirhisa matimba ya nyimpi hi loko ku tekiwe xiboho kusuka eka huvo ya matiko ya misava ku nga United Nations. Russia va hlamusele minhlaselo leyi tanihi vuntswaka bya xolwe nakona va ri va karhi ku ya emahlweni ku kanerisana na matiko yan'wanyana laya nga eka rigiyagiya ra Middle East lawa ya nga hansi ka nxungeto hikokwalaho ka nyimpi leyi. Мы находимся в постоянном контакте с Ha karhi ku руководством. burisana ni vurhangeri bya tiko ra Iran naswona hi yisa emahlweni ni minkanerisano exikarhi ka matiko laya khumbekaka eka nkwetlembetano lowu. United Kingdom va ri a va voyameli etlhelo ro karhi eka ntlimbo lowu. Va ala ku va xiphemu xa minhlaselo kambe va pfumelele Amerika ku tirhisa govela ra vona ku tisirhelela. We were not involved in the initial strikes on Iran, and we will not join offensive action now. But Iran is pursuing a scorched earth strategy, so we are supporting
the collective self-defence of our allies and our people in the region. Because that is our duty to the British people. Kufikela sweswi matlhelo yambirhi a ya dzinginiki. America va ri leri I goza leri faneleke, kasi Iran va ri ku tsandzeka ka vona ku tisirhelela ku ta va makumu ya vona tanihi rixaka. Kasi nhlangano wa matiko ya Europe va ri minkanerisano hi xona xintshunxo xi ri xoxe. Ku yisa mahlweni hungu leri hi burisana mutivi wa timhaka ta matiko mambe tlhelo khale ka mimiri wa tiko ra Afrika-Dzonga ePortugal Dr. Kingsley Makhubele. Dr. xana xivangelo xa nyimpi leyi hi xihi? Riperile. Dr. Makona moyeni? Hi ringeta ku hlanganisa na Dr. Kingsley Makhubele ku nga mutivi wa matiko mambe tlhelo khale ka mimiri wa Afrika-Dzonga etikweni ra Portugal ku twa kahle mayelana na nyimpi leyi nga suka eMiddle East. Hi ta ringeta ku hlanganisa na vona hi ku famba ka nkarhi. Khale ka nhloko ya NPA Advocate Bulelani Ngcuka u ri a ku nga ri ku nghenelela ka van'wana tipolitiki hi nkarhi lowu a fambisa hofisi liya. Ngcuka u nyike vumbhoni eka ntshamo wo lavisisa milandzu leyi nga huma eka khomixini ya ntiyiso na ndzivalelano. Ngcuka u vile muchuchisi nkulu wa tiko wo sungula ehansi ka mfumo wa xidemokirasi. Never. You know, this thing about political interference, it would happen if you allow it. U hlamusela tlhelo ra yena u yima hi marito ya leswaku ehansi ka vurhangeri bya yena a ku vanga no nghenelela ka van'watipolitiki eka milandzu leyi nga huma eka khomixini ya ntiyiso na ndzivalelo kumbe TRC. Ngcuka vula leswaku hambi ku ri ku ve na matshalatshala yo lava ku nghenelela eka ntirho wakwe a nga ta pfumela. It never happened during my time. If it had happened, I would have been able to say no, sorry, it's not going to happen. U tlhela vula leswaku a tiyimisile ku yisa emahlweni na vulavisisi no yisa milandzu leyi nga huma eka TRC ekhoto. There were some of the cases, you take for example, you take the Biko case. In that case, we realized that we did not have sufficient evidence to get a conviction. We knew, we all knew that the police had killed Steve. We knew that. And so to go and take those police to court when we didn't have sufficient evidence, they would have been acquitted. Khale ka nhloko ya huvo ya vuchuchisi vula leswaku hi nkarhi lowu a nga sungula ku rhangela hofisi ya vuchuchisi a yi ri ni mintlhontlho yo fana na nkayivelo wa switirhisiwa na vatirhi lava nga ni vuswikoti. What we introduced were teams. We didn't have one single investigator investigating a case. People worked as teams. So you therefore have a team that will have prosecutors, analysts, investigators, all working together in one particular project. And so it was very difficult just to take one person out of the team. Ngcuka u langutele ku tlhelela eka ntshamo endzhaku ka mavhiki mambirhi ku yisa mahlweni no nyika vumbhoni. Maqweta ya Ngcuka va ringete ku sivela ku a nga yi eka ntshamo ku ya konanisiwa. Ntshamo wu yisa mahlweni mindzuku. Kasi ku tlhela ka hungu ra nyimpi eMiddle East hi vulavurisana na mutivi wa timhaka ta matiko mambe khale tlhelo ka mimiri wa Afrika-Dzonga etikweni ra Portugal i Dr. Kingsley Makhubele. Dr. xana xivangelo xa nyimpi leyi hi xihi? Malongite mahungu ya Xitsonga eka SABC. Karhi ringeta ku hlanganisa na Dr. Kingsley Makhubele ku twisisa hi vuenti mhaka ya nyimpi ya Israel na America ehenhla ka Iran leyi nga le ku humeleleni eMiddle East. Dr. xana xivangelo xa nyimpi leyi hi xihi? Riperile. Riperile tatani Mabunda. Nyimpi leyi sungule hi mhaka ku ri nkulukumba Trump u vula leswaku ri le ra Iran fanele va tshika ku endla ti-nuclear arms
mara leswi swi nga kona leswi hi swi tivaka i ku ri Iran a ri kule ngopfu no endla bomo ya nuclear hikuva munhu loyi a zama ku tisa Iran na America ku ri va kota ku vulavurisana holobye wa le la vulavula hi mhaka a vulavula na NBC u vule leswaku ri Iran yi pfumerile ku ri yi ta teka leswaku ri ti-uranium ta vona leti ti nga akusuhi ngopfu na ku endla bomo ya vona va pfumerile ku teka ti-uranium leti va ti yisa atikweni rin'wanyana ku ri va kota ku ti veka kona so a swi vonakala ku ri ku ta va na breakthrough sweswi. Xana matiko man'wana ya nga ha nghena eka nyimpi leyi tiva ku ri matiko fana na Russia na China i vanghana va tiko ro fana na Iran, xana hi nga ha vona Russia na China na vona va nghena eka nyimpi leyiwani? Tiko ra Russia ri nyikete tiko ra Iran swihahampfhuka swa nyimpi leswi vitaniwaka ku ri i 5th generation, swi vula ku ri swihahampfhuka leswi fambaka hi xipidi lexikulukumba ngopfu. Hi vonile leswaku ri tiko ra Iran namuntlha nampundzu ni mixo va sungule ku tirhisa swihahampfhuka swa vona ku boma tindhawu tin'wana a Iraq la ku nga na masoja wa le America. Swi nga vanga problem hikuva na le ra le China va na swikepe swa vona swa nyimpi leswi nga kusuhani ngopfu na le a Iran. Loko vo suka va phazama va duvula swikepe leswi swa le China hi laha hi chuhaku ngopfu ku ri nga vona nyimpi leyi nga ta suka ya Third World War. Hi swona swilo leswi hi swi chavaka ngopfu sweswi. Dokotela hi twile President Trump a ku xikongomelo xin'wana xa vona ka nyimpi leyi i regime change, vula ku cinca mfumo lowu nga kona eIran sweswi va ri mfumo wo tshikelela a wa xidemokirasi. Va swi endlile, va swi ringetile ka tinyimpi tin'wana kambe a ku zangi ku va na ku humelela ku tsakisa kumbe ndlela va tiyimisela hi kona. Xana makumu ya nyimpi leyi ku nga ha va wihi ya le Iran, hi nga vona ku cinca ka mfumo kumbe ku ta humelela yini eku heteleleni? Tatani Mabunda, leswaku ku cinca mfumo hi tiko ra le America, group ya President Trump le va ti vitanaka ku ri i MAGA, Make America Great Again, va vuyele ku va heta ku electiwa President Trump va vula leswaku ri vona va ta langutisa ntumbuluko wa le America, a va swi ngheni leswaku cinca mfumo matikweni man'wanyana. Mara swi vona ku ri sweswi va cincile manje va lava ku susa mfumo wa le Iraq, wa le Iran. Sweswi swi cincile ngopfu hikuva nyimpi leyi loko mi yi vona na n'wina Tatani Mabunda yi lwiwa ngopfu hi leswa technology. Iran yi na technology ya le henhla ngopfu ya ku lwa tinyimpi letiwani. Iran na ti-missile leti fambaka distance kulukumba leti va ti vitanaka Mach 4, Mach 2, Mach 10. Swi vula ku ri i ti-distance leti fambaka about 26,000 km per hour ti-missile letiwani. So nyimpi yi cincile, so a swi koteki ku ri va nga cinca mfumo. Loko mi langutise na vanhu va le Iran va themba ngopfu ka mfumo wa kona, va kona vanhu lava nga tsakanga hi mhaka mfumo lowu nga kona, hi mhaka swa mabindzu a swi fambi kahle, ikhonomi ya vona a yi kahle hinkwayo. Mara leswi a swi vuli ku ri va lava ku ri ku cinciwa mfumo. Lexi xi nga kona a va lavi ku cinciwa mfumo, and ku nghena ka America swa endla ku ri lava va nga khoma sweswi mfumo wa le Iraq va ta cinca manje va sapota mfumo wa vona hi mhaka ku ri va hlaseriwa hi tiko ra le handle. A swi koti ku endleka ku ri mfumo lowu nga cinciwa sweswi a Iran. I Dr. Kingsley Makhuvele, mutivi wa timhaka ta matiko mambe, tlhelo khale ka mimiri wa tiko ra Afrika-Dzonga etikweni ra Portugal. Khense ngopfu nkarhi wa n'wina Mkwena. Komishina Madlanga yi ri yi nge pfumeleli timbhoni leti lavekaka ka ntshamo ku tshamela ku va vabya loko va fanele ku ta emahlweni ka ntshamo. Mbhoni ya namuntlha Brian Mokgotsi a nga yanga eka khomixini a ku va vabya. Mulawuri wa khomixini u ri va nga ha boheka ku tirhisa tindlela ta nawu ku tirha na vanhu lava tikombaka va baleka ku ta nyika vumbhoni. Mr. Mokgotsi had not until this morning indicated that he is apparently ill. And as you heard, during the brief proceedings this morning, he has indicated to the chief evidence leader, Matthew Chaskelson, SC, that he would be seeking medical attention and furnish the commission with a medical certificate.
That, of course, is very problematic, and I think the judge, Justice Madlanga, did indicate that were it not for the evidence leaders' intervention, and basically Advocate Chaskelson indicated to the Commission that Mr. Mokhotsi has been cooperative thus far, and under those circumstances, he then requested that Mr. Mokhotsi be given the opportunity to consult a doctor. Vuyimbeleri kumbe vunanga na byona byi le ku cinceni hikwalaho ka thekinoloji ya manguva lama ya AI. Van'wana va vahumelerisi va munanga na tinqambi va la Afrika-Dzonga a va salangi ndzhaku naswona se va tirhisa AI na vona. Kambe hambiswiritano a tinqambi hinkwato lava tsakelaka AI leyi tanihiloko mutirhikulori Mtekomahungu a vika Nsuku Shiluvane. Malembe ndzhaku a ku tirhisiwa swichayachayani swo tanihi tinkatara, swingomani na swivuvutani ku endla vunanga, kambe hikwalaho ko kula ka thekinoloji sweswi vahumelerisi na swiyimbeleri va tirhisa switirhisiwa swa AI ku endla vunanga. Van'wani va ehleketa leswaku swi onha vunanga, kasi van'wani va ri swa byi nyanganyisa. AI yi nga ku khatela ti-codes and then yi nga ku endlela na nkarhi wa wena wu koma, yi swi endla hi nkarhi wo koma swilo leswi hinkwaswo. Loko ku ri ku u lava let's say ku lava ti-instrumental u nga ya ka AI u yi byela ku la instrumental ya so yi sounda so yi ku humesela yona. So for mina ni feel ingaku AI yi ho tirhisana na yona. AI ya pfuna hi tindlela ta kahle mara so yi gina yi endla yi endla vanhu va lolova in a way ya ku producer ya swi kota ku tsala risimu and then va tlhela va veka ti-inputs laya ka AI ku a humesa track mara at the end of the day se swi create laziness. Mutivi wa AI u ri swa laveka ku va swiyimbeleri swi amukela thekinoloji tanihi xitirhisiwa lexi pfunetaka handle ko swi vona tanihi ndlela yo pfala vuswikoti. The future of the craft is becoming more open and more global. So even though the technology, especially AI, is changing, it is changing how creative work is made and how it reaches people. And again, AI is giving artists new way to experiment. Hi matshalatshala yo endla mali hi vuyimbeleri, tindhawu leti nsimu ti chayisiwaka eka tona ti kota ku tlanga tinsimu leti munhu a rhandzaka ku ti yingisela handle ko kavanyeteka hikwalaho ka AI. Vaaki va le Phugwane kusuhi ka Malamulele va ha tshembele eka milambu na minkova ku kuma mati. Va ri mati lama taka hi pipe yikulu yo koka mati kusuka eNandoni ya hela eka Malamulele hala mugangeni ka vona le Ntlhaveni a ma fiki. Vutivi Maluleko wa vika. Itabuya ka ngurero kasi sweswi ka mahungu ya mabindzu randi ya vevuka loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Nxavo wa dolara 16.12 cents, mpondo 21.57, euro 18.88 cents, kasi pula tiko akila na Botswana i R1.15. Minkavelo ka JSE a ri ehansi namuntlha. Nsuku i $5,323 a ounce, platinum i $2,278 a ounce, kasi nxavo ya oil and base i $78.22 emphongolo. Vaka hina i mahungu lama mkhomeleni ka siku ra namuntlha endzhaku ka mavhengele tsitsi va loyi ta hi tisela xiviko xa maxele. Vito ra mina i Musa Mabunda a ri pereni.
mavundani khensa ku siriwa nkarhi haperile a hi leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile ku languta timpfula eka tindhawu to hambanahambana tiko hi languta exifundzeninkulu xa Limpopo ku nga ha na mpfula yi nga va ka kona 80 chances wa timpfula ti nga languteriwa ku ya ku le xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi ni ku languta Gauteng na le KwaZulu-Natal nakona ku ha languta mpfula yi nga ta va yi ri kona kasi ni le ka siku ra mundzuku kona i xiyimo lexi fanaka loko hi languta exifundzeninkulu xa Limpopo ku katsa na xifundzeninkulu xa North West na Gauteng kasi ku hi languta Northern Cape, Western Cape na Eastern Cape kona ku ta ve karhi ku hunga moya leswaku vapfumbi va maxelo va hi lemisa leswaku ku nga va ni mpfula ya tilo loko languta exifundzeninkulu xa Mpumalanga ku katsa Limpopo na Gauteng kasi ni le ka siku ra mundzuku kona va hi lemisa leswaku ku nga va ni ritsho hikokwalaho ko hisa loko nga ta va ku ri kona ngopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa le Free State leswaku maxelo ma tshamisekile eka swifundzankulu hi rhanga hi xifundzankulu xa Gauteng ku languta maxelo ma kahle swinene loko languta ta fana na Pitori, Bronkhortspruit na Springs kona ku ta ve kwalomu ka ma 24 kasi loko languta xifundzankulu xa Limpopo kona u nga langutela maxelo ma kahle swinene la nga ta va ku nghenela timpfula loko ta Messina i ta ve eka 25, Giyani i ta ve eka 23 kasi languta Phalaborwa yona i ta ve eka 24 languta xifundzankulu xa Mpumalanga kona nakona ku ta ve karhi ku ni mpfula ku languta ta fana Middelburg eMalahleni kasi na Secunda i ta ve eka 24 ku languta xifundzankulu xa le KwaZulu-Natal kona u nga langutela maxelo ma kahle languta Ladysmith i ta ve eka 29, Kokstad i ta ve eka 24 languta xifundzankulu xa le Eastern Cape u nga langutela maxelo mo hisa loko languta ta fana na Vukomani ku ta va karhi ku hisa hi 30 kasi languta KwaNojoli na yona i ta ve i ri ka xiyimo lexi fanaka hi languta xifundzankulu xa le Western Cape u nga langutela maxelo ma kahle swinene loko languta ndhawu to fana na St Williams i ta ve i ri ka 29 kasi Cape Town i ta ve i ri ka 22 languta xifundzankulu xa le Northern Cape u nga langutela maxelo mo hisa loko languta Upington ta ve ka 35, Kuruman ta ve ka 30 kasi loko languta ndhawu ta Sunderland yona i ta ve ka 24 languta xifundzankulu xa Free State u nga langutela maxelo ma kahle loko languta ndhawu ta fana Welkom 29 kasi loko ndhawu ta Frankfurt yona i ta ve ka 27 languta xifundzankulu xa le Northwest yona u nga langutela maxelo mo hisa la nga ta va karhi ku nghenela mpfula languta Potchefstroom i ta ve ka 27 languta Rustenburg yona i ta ve ka 26 Mahikeng i ta ve ka 26 na yona kasi Tosca yona i ta ve ka 31 la ku ri maxelo mi khomela wona ka majama namuntlha ra perile.